magsubsubaybay. Baybay ang amin nga naglabas, amin nga nalpas, daadapay na pinpintas, ludi ka agdardaras, pabingkenti pamati, ken panagserting isupumat aramiden, kapyagong uden. Nagayat ka, ngem napaay ka, di ka unay agsenaan, taugali dayta. Lagi pen madana inimbay, nga mangay ayat ken ka, di nakapay nga baybayan, uray pa sa dinukan, at dangakan kanayon luka sa pulang, mamaling nga katungtungen, kapyagong uden. Nagurnong ka, ngem napukaw amin, awan tulis kinabati, ingkayat diani. Lagi pen madana pagpate, naguray ken ka, balitok amin nga datana, nagsakti agpatingga, awan You're listening to Adrian Bagin YouTube channel. You're listening to Adrian Bagin YouTube channel. mapunas lunwa, anya pa'y umat sa pulen, kapyagong uden. Lagi pen madana pagpate, naguray ken ka, balitok amin nga datarna, ragsakdi agpatingga, awan kunti lagini, mapunas lunga, anya pa'y umat sa pulen, kapyagong uden. Lagi pen madana inimbay, nga mangay ayat ken ka, di nakapay nga baybayan, uray ka sa dinukan, at dangakan kanayon luka sa pulang, mamaling nga katungtungen, kapyagong uden. Nudag dumatibay mapnutali na ay ngem jempu met sumambay dawel na laus unay
panagbiag tayo tulong santay nga nanayon sikaken siya kaglaylaya kadagiti taaw tibiyag lumay ti daluyon tibiyag sangwen di ka agamak datli kudan di dawel tibiyag sumangbay to tilinak o tibiyag anay daton ti Dios at daragsak kenonos aglasat man nagwatuk memang warto wakas balitok panagbiag tayo tulong santay nga nanayon sikaken siya kaglaylayan kadagiti taaw tibiyag lumay ti daluyon tibiyag sangwem di ka agamak dagli udan ti dawel tibiyag
senan ka kin maupupapay ka kin Jesus ka nga agpasibay. Dalan mo ket sumipnget tapuso magladingit kumita ka laing ken Apo Jesus. O Diyos Apo, tulungan na daytoy abiyag mapuan ragsak di pinagrigrigan ket sikat pagsanggira ngaruditaken kaano man di nakadipan panawan ingganat langit siya kun titulungan panagbiag ditoy daga ket napuan ti problema yaman pa'y takarin ti tumulong tuy lasag ket nakapsut namnama ditoy pusok ragsak ko tasika iti kadwa. O Diyos Apo, tulungan na daytoy abiyag mapuan ayat ti pinagrigrigat ket sikat pagsanggirak ngaruditaken kaano man di nakadipan panawan hingganat langit siya kuni ditulungan. Ngaruditan ken kaano man di nakadi panpanawan ingganat langit siya kuni titulungan hingganat langit siya kuni titulungan.
Anak ko, apay malday ka, naming pingsan kadin nga nalipatan. Ti ayat ko ken kang awan ninggana, ti anak ko ket natay gapuken ka. Tumakder ka ket agdayaw ka, di na kita enti problema. Lagi pen dagiti kariken ka, yeg mo amin kanyag dadagsen ta puson at tuyak di kanto panawan. Pinili ka tas may sana hadipen ko nga mangibingay iti banghelyo. San nga dagiti makitang ti pagtalkang, iti pamati ituloy mo naman na. Dimngatinggen ti timek ti demonyo, nga mangupay ken mangidrep tayat mo. Agtuloy ka tadandanin di tiyempo, aging gamalpas biag muto'y daga kanon tuman ikan to panawan. You're listening to Adrian Baggan YouTube channel. Agyaman na ti ayat mo ama, ti kasing awan patenggana. Napnut rago daytoy karawak, pinunasam amin dagiti luluwak. Uray adu ti pagpadas ti biag ko, agdayawak lataken ka o apo. Agtuluyak ngagserdiken ka ama, jak agdandanagen at datalnak naken, agtaleka di nakto panawan. Uray adu ti pagpadas ti biag ko, agdayawak nataken ka o apo. Agtuluyak ngagserdiken ka ama, jak agdandanagen at datalnak naken, agtaleka di nakto panawan. Agtaleka di nakto panawan, agtaleka di nakto panawan.
daga adaan pagrebingan iti tunggal may sa taawan ti siya sinuman nga agbibiyag para laeng ti bukod na abiyag amwem nga rut pamagbaga ti Apo ti pagrebingham nga ramiden ti padamatao o ayakem ti padamatao kasi tabiyag mo din ka pa ng dumo tatibukel nga imulam iti sabali suntung at latin ka maali amin na oras di intay panagbiag gurahen ti dakes agmulat na imbag intay surute ti dalan na San Juan ken parang rangen silaw anadusan ti di mo kaya't hamaaramid ken ka di mo kumamit aramiden ipadamatao o ayatem ipadamatao kasi tabiyag mo din ka pa ng dungo tatibuker nga imulam iti sabali isuntumit latin ka maali o ayatem ti padamatao kasi tabiyag mo din ka pa ng dungo tatibuker nga imulam iti sabali isuntumit latin ka mayatem ti padamatao kasi tabiyag mo din ka pa ng dungo tatibuker nga imulam iti sabali isuntumit latin ka mayatem ti padamatao kasi tabiyag mo din ka pa ng dungo tatibuker nga imulam iti sabali isuntumit latin ka Urayawan kinabak ng balituken tirang ket agbiag kalaunay adaksang gasa lagi ben kariti Diyos sa taraunan naka ipan mo ti dadagsen mo ken kuana ipan mo ken kuana taawit mo tapno tulungan naka tapno di ka agwadwa din nakan tubaybayan bantayan nakati inaldaw aldaw no bagi
nagsagaba, di ka maimbagan. Kenam na matakararuam mapukaw mo. Amo ti Diyos ti sakit mo, karina agasan na ka. Ipan mo ti dadagsen mo kenkwana. No dagiti kakabsat mo, tub nga ren dataramid mo. Di kaliwayan panagkararag mo. Di Diyos idalan nakatapno agbalay gikan. Ipan mo ti dadagsen mo kenkwana. Ipan mo kenkwana, taawit mo tapno tulungan naka. Tapno di ka agada, di nakanto baybayan. Bantayan nakati inaldaw-aldaw. Intuno pumapoy kanta, bagim nakapsuten. Di kanto apu kawenta panamati. Di nakanto baybayan, naging ganaken patay. Ipan mo ti dadagsen mo kenkwana. Ipan mo kenkwana, taawit mo tapno tulungan naka. Tapno di ka agaga, di nakanto baybayan. Bantayan nakati inaldaw-aldaw. Ipan mo ti dadagsen mo kenkwana.